Keselak siapa itu Kim? Kamlong itu gimana? Dalam cross. Ini apa yang siapnya? Ini apa ya? Tuh. Where? Ayo. Penir. Yang itu yang puk dulu.
Haydan. Haydan. Ha? Amin bendang burung haduk laka hima ikut dihazar bati peraih perahima ilaka di badan laka ini kepada pemerintah aswa benginiat seka program ingin sloha khotwa ya bro di kendaraan kendaraan ke sloha banci di negara san lapar tepat dari Menteri Nongrum Bahim Peklam hakabadi bat kikun bat imahadai nagayeng kesan kejongki bat kikurs iem ke selobaban kiyo sa kanikaransan Donru kibala snosi habaki iya ketuka video Joe Biden bau lembut ya Pak Charles sana. Odon kibong de Biden boleh wikret kate. Hendak ketu sengi sengap man batai pikai ke baca. Habang ahyar naga jaga bang syong, bang lech jaga jaga ke bang sim semai. Kidon ki Emily naga yang sensyar kibayong ya ketu ke jingruai medeng mena. Ngar ngapai ki kumtu banya penpai lem ya kata kat khot jingruai. Bat ngayat ngaklem ken mau hiru. Bat ngamdon hiru. Kata ke jimut ke jingperhat ke bakum kata ban lek klem akor. Ngawan naga longi yang kalong sem kepala hikai yang anu duk bangedang rit ngamtip hapreng jongpi kat nungut kepala yok ding sempat kembang hiyo mga hapor bangedang rit ngasya bom do ding ti April do ding bom kulai kata kadai la penhe pensan yang hakata kanung rim hakata kalinti onum sya ime ipa kinum sya enga bangalek lemakor la hikai ngala he ngala san nakata ma tip ban burom iki behe ke basan ndai tangi kumituru kila fast forward ya ketu video bat kila circulate ban pen kami ban pen kulmar pa ba banong pek jok tang sauru ulah ker kimut kumta ko ki pa ba sanang don shibun ki ba kum gini ki video na lesma Namar kata kadau da pensyong nongrem wat jumet kulmar namar ngiru kat kabale ubri punya pensyai teng inum don po namar tau shenya stangla da pilalap ya jing syukur kaba MMPP habasyit abasai kata pidon ko hok bandrai ndai ban syunget ya ka hamsaya ngani baitho khana kibriu kalong ke basniu badle si pila bantu ya kinongalam ki basisha tangna ka jinget bi ka ji tongam ko aban kranjrong